Dobro jutro, dragi gledatelji televizije 4 rijeke. Pozdravljam vas u emisiji Blendanjem do zdravlja i ljepote. S nama je opet predivna gospodična Helena i danas ćemo raditi nešto jako dobro, a to je sladoled. Pozdrav Robert, da, danas ćemo raditi sladoled od samo jednog sastojka, Super. a to je smrznuta banana. Znači, opet ponavljam, ekološka Opet moram organska rezati, jel da? banana. Moraš opet rezati. Dobro. Znači, naše smo banane zamrznuli preko noći. Dobro. Možeš ih tako izvaditi ako ti treba Evo, ja pomoć. ću to tipični muški onak izvaditi. Evo. Banane smo zamrznuli preko noći kako bi dobili strukturu najsličniju sladoledu. Dobro. I nakon toga ćemo ih staviti u procesor hrane. Ako naši gledatelji imaju multipraktik ili nešto tako, mogu i u njemu. Znači, bitno da bude sjeckalica u kojoj ne treba ići tekućina. I samo ćemo nakon par minuta dobiti jednu smjesu koja će biti najsličnija sladoledu, a bez dodatnih kalorija. Znači, jedino kalorija koja ima evo naša bananice. banana. Da, znači nema mliječnih proizvoda, nema alergija, nema ničega, samo jedna zdrava, odnosno u našem slučaju 2-3 zdrave banane. Dobro. To ćemo mi pojesti kasnije. Koliko da ti narežemo ovih bananica? Pa možeš ih, ovo ni ne moraš tako sitno. Evo, sad ćemo ih staviti tu. Još hoćeš li? Možemo i ovako. Super. Jer su, znaš šta, omekšale su tako da ih možemo... Hoću pokazati ljudima da zapravo evo, prvi put danas imamo i jednu novu alatku, znači naš procesor. Preporučam svim ljudima, odnosno koji imaju domaćinstva, da imaju jednu takvu napravu, jer ona će nam biti od vrlo velike pomoći u budućim emisijama i zapravo je sjajna stvar. Eto, jedna od sjajnih stvari novih tehnologija, ili tako? Je, sjajna je zato što, evo, za razliku od blendera može se koristiti za suho miksanje. Super. Svega što trebamo miksati, a da ne podržava tekućinu. Sad, koliko će trajati to sve? Znači, Pa, sad ovisno o jačini miksera i ovisno o tome da li je banana malo popustila nakon zamrzivača, par minuta. Par minuta. Znači, ljudi će već sami vidjeti koji blendaju, mora se dobiti jedna struktura slična sladoledu, ali to opet ovisi o volji. Znači, može biti malo fiksnija, mislim, ili malo u tekućem hoću staviti obliku. ako nam treba određeni period. I to sada koliko traje? 5 minuta otprilike, jel tako, ne? Par minuta, ne mora biti 5, ali ovo će ići brzo. Aha, ja sam htio reći, vidim da tu imamo još nekakve sastojke koji će ljudi zapravo uživati, vidjeti šta je to. A još, to zapravo brzo će to biti, jel tako, ne? Biće brzo, da. A i kolika će biti količina tog sladoleda? Sad ću ti reći. Pa bit će za nekoliko... Da se nekoliko nas najde za 10. Da, vidiš, ovo je već... To je već to? Pa mislim da je to, zato što su naše banane već bile malo otpustile. Okej. Aha, pa lakše. Da, možemo ovako staviti. Ja bi još dodala unutra, možete se dodati po želji što god želite, ali ja bi dodala malo sirovog kakaa. Znači da si još dobijemo malo onako, banana i čokolada su okusi koji su srodni. Odlično. Pa možemo, to možemo dalje smiksati ili možemo pomiješati kako hoćemo. Ali mene veseli ovo tu. Liči na tiramisu, jel tako? Pa da, baš sam htio reći da malo... Baš liči na tiramisu. Tiramisu. Evo, tiramisu u zdravom obliku. Eto, vidiš da I je znam to da se ti probamo. veseliš, Pa naravno. jer nisi danas opet, nisi puno jeo, nego čekaš da ti ja napravim obrok. Pa eto. Ali evo, ja sam dobre volje, pa ću ti ja drage volje ću podijeliti s tobom. Super. Evo ga, da smo pomiješali. I sad možeš posuti, vidim da jedva čekaš Ovo, čokoladicu. znači ovo... Ili znaš kako ćemo? Reci. Ajmo mi to lijepo staviti nam u posudice Dobro. i onda ćemo... I onda ćemo ostaviti. Možemo to i s ovim, ali ja imam baš za sladoled. Dobro. Da si napravimo kuglice. Odlično. Evo ovako ćemo si Super. izvaditi. Stavim kuglice. A možemo mi ljudima sad tu koji nas snimaju, jel da napraviti par Možemo ovih? i njima, da? Naravno. Tako da imaju, da probaju, da Evo ne bi možeš rekli. kamermanu dati ovoga. Odmah jednu, a? Daj mu malo Malo čokolade. čokoladice. Sad bi oni čokolade. Ne možeš, ti bi sad sebi svu čokoladu sebi Ne, može evo prisvojiti. ovak. Ne smiješ ih navikavati na fino. Ne smiješ ih navikavati. Evo, to ćemo tu pokazati. To je znači za kamerama na kojem već vidimo tuda da mu sline cure, koji i meni.
Da, A ćemo ovoga manje, da je, ćemo pretpostavljam šta. i mladim damama u režiji isto, da će se sad samo zaletiti i sjatiti ovdje. Evo, Isto da im možeš i stavim. njima pripremiti. Ok. Evo velim, znači po želji se može dodati što god se želi, ne mora ni ići sirovi kakao, može ići aroma Evo. vanilije, može ići nekakvo još voće. Možete Super. napraviti od običnog kakao preljev, znači sa tebi malo isto da mlijeka stavim malo, ne? ili nečega i dodati unutra. Znači to je sad, možemo si dati mašti na volju, zaista nema granica. Super. A bitno da je zdravo. Evo, Šta smo sve stavljali unutra? znači išla je osnovni recept je smrznuta banana koju sam Super. rekla, smrznuli smo ju preko noći Dobro. i ujutro smo ju izvadili iz zamrzivača i stavili u procesor hrane. Znači ona se tu miksa par minuta, velim, do konzistencije koja kome paše. Dobro. Naša je bila evo ovakva, da nije ni pregusta ni pretekuća, da ju možemo vaditi. Evo, Super. slična je sladoledu, ja vjerujem da je i okus vrlo sličan sladoledu, meni barem je. Dobro. I dodali smo po našoj želji malo kakao sirovog i kockica čokolade. Ok. Evo, to je sve što je išlo unutra, mislim da je to isto jedan vrlo, vrlo zdrav, prekrasan desert. Dragi gledatelji emisije Blendanjem do zdravlja i ljepote, nadam se da vam i sline cure koji je evo kamermanu tu i da ćete si napraviti ovaj vrlo jednostavan recept. Do tada vam želim ugodan ostatak dana, tebi isto Helena i vidimo Hvala, se do Robert, sutra. vidimo se. Pozdrav! Doviđenja.